Okay, kal pain go os kewa. Kulo ke Oslo wasan ona go slienge kat aksafie Koshide Central Texas Congregational Church. Ilos aksafie pangkapin adin dawilalo sa nakita parang indar parang nisili uma indar na kat show kan na ke program lasher. Kuwas finga nakili mile like ye ko share ye na katafa kita may ito la sepe ko man. Sa mga minutes na kita mdawak. Ano ko siya ngayon? Koshai Central Texas Congregational Church pa ngayon. Ilos ak safye katapanin tayo lalos na katipa show na ke program lasha kadam da kadintel. Paingkom Susan Levi Minor Ken Wolf Paingkom be oyepe illa click for shinay Lemnischer Gensi Balsis. Digging Driscoll, except that digging, it looks like this Driscoll. Sa mga digging bell na ngayalan na ke alulash. Bien, awon. Kulo ke bell ko sa yoroshan. Na Ruth, ikaw na siya. Kalain po. Kalau na ko siyangan, Koshai Central Texas Congregational Church, Los Axafi, Broila was parang nakite show na ke program la siya ingina. Hal paingo was kilo gaslo wasan, ona ke kadakalim dia, kada akfashi program la siya, ona ko isli uya yang digin Driscoll, ngashin kaltil digin isa na limnisya friend finan Des Moines. Na inay ay Annabelle na kayo kita mataakfash program sa mataakfash ye di may kosmos sumla pa na kita mata green bell digin kumbaga Ona tuwa lembo. okay got chicken go sama ikaw na assume Lisa Chicago Klein doon assume ay ba doon assume Chartler was fin long passash galim akalim yun biti kada vast na meto galim passash nas ang kita ko thumbs up ke comments kagum ko na ngayon mo ko tigan long nakas fast na met okay ngalong check yung phone dito galim duo ram
Look at Shloman na lemon gensi tingin mo longwal na sumpe. Susan Lifai kung gulo ke makalin yan nang amo tingin ka dako lak tinvest namit. Well, lumalap. Susan kung gulo na shukir din sang unsu ko lash nge in guess la to gain lash. Shukir unsu ko ngan sang nakachan tawek. Okay. Share. Share yeah. Okay, kal mitti de vashna meta onak goslienge we are young taking Trisco nga Shirley Darabang nga ingin ash atyaj Phoenix Arizona ang ginawa iba kasang Phoenix Arizona nga ash Des Moines amo en massive nga ash Des Moines California where Des Moines California Des Moines ash Washington ash Des Moines ash ingel til forenge na kita akfashe programa bange na mitlig de vart med da ngain siakta tgei las katvast med tigine ngain siakla katvast med na katva Lumalap. shula ge programa ames we are ngain broy katvast med kat broy all they've got flat na kat ispel in sam lo wala na siya ke mo lash lo ke mo pas kat palatin kat kan like kilu se indie pelin pa na wala sum akula siya singi dal lo wala ke mana kaywa betliget fasta met kat siaksu. Kumin sekan nam don sies awie men nanaklash in fall na gaslo. Eis kat lik nanaklash sifena kadin magoin nakkat lagi ke eta ta kayu me makay falma. Kula malapa am ta kilang klang lum kula kilang siak lum na sis. Pwento ko yung may los sa mga pa nakatin eis gaslo. Kati spelling in aklin kom en akal ni shuy yoklash na su. Paingin Messia Clash beim Dal kat lag ni mong Messia Clash ag met buk oina fall de gebello kat siak su bainge kini win chfana lubsum Jesus Christ kat boy amen Amen. amen taking Trisco na kumpaka ke dudu siya ngay Lumalap. Latin katla. Awi gawusin mo wikilan sige. Ingay matayan nagkakaslo. Fine coast kayo. Utang na siya lemon kayo mo. Siya ako lang ki makadakalan na first year.
Tingin mo, Fga? Gamalap nga, si ako lang Rico, Oh, Muslim okay. friend ni Sena, kay makat matayang nagayangin na kaksyakin ka at masimit. Gloke mo lash kewa, nag-kewas kewa mga tuninan, gloke ashlo usande. Welcome na Desmones. Kumash Desmones, yun na, yan, amas ko lang. Panganin en aso eh. Desmones. Wiwi na, lamusip ka numsip, Desmones, Kadimoins, bayan. Oh. Wiwi na, Oh. Okay. ah, Nga kaya nga long si Faxil ng Desmones. Alle fusheske kum speli. Kum buina le dan tak alle. siya, Allo. Nga amoy panganin si kataswe ngan. Na kung dali gulo mala, dingin gulo. Gulo kaya kung malutut na misingi ano kaya dakkalim yung may shams mo na lak na misingi aşke bukna wusi pa ngay gulo. Bukna wusi pa kita shams misingi Soakas. Kasin Lalmwetmwet. Se ish die longsin itak euro. Itak singe aşfin ensi aşfin Chelsea sanoyla masuk. La bakit sa jam gitmişsin. Gideş be akkalım yenake e masi katil oraya na sin el mitmasiyak. Na mitmasiyak na gideş şam günbe. Naro, ki mga kumash kimising may ta fosek, mas ilyalan may ta, may ta kioro, makoko, fosek lan felo mising na parang, pelsing ako malta ini nga gaslan ka. Naro, yung gusto ko wigat siyang, kilitusing kat, wis, demon lang joke da dari. Kung gusto ko wigat siyang mising kat, halde, inno le kerslåsan kuten mogen shamtrap in gaslangat men gaslangat use inse misle use etak na siske magadaske enna sibe vakte så akfashim singa o ash talik East Coast Alabama, Georgia, Lustakeni, Yagon on gaske on singa 알나 우생 재밌어. so 어려가 기실긴 배운 in mo kain finchakin in kuwasin palaw na kikat palaying na once ko mga shilkin dok nga mayak sil wait na wait matayin kiala pa nara nga usig den shidal kun finchak in kuwas long casting kaya si non sukan balem kadel na nga lipsila lutan congregation Central Texas kushay congregation Central Texas na ilos shilgun on suko ngeta ilos yakon suko alle wokas kaya na nga gigun we along I'm lift couple you man.
Okay. Weil ona ko was lupselaun ko. Ani ko this is most laun ko ngayon. Unsa ko mga chill king biyenga dahil tingin ko bitaw. Uina Harlan inganin siya nga din na Harlan gas ke Harlan paila ka din matal. Kung finmod ko na ke mo kum sing ele ke ka dak flet ke kat matal sing yo. Bible of fact mo if in wangin matal, if in wangin misle, katikan liye kat. Naroon nga kitlik forsk nga yak on nga kikaslan kat. Nga alle amtag dua gaul meos mdag ako program silas nga proy kin talong on nga kasking alle akin si uye ya. Lain sim sing nga orang nga ke sherry penasuos ko sin we bel. So nga SoundCloud li on mat talik forsk nga siya alle talented wupashaelos yak gaslon kator alle na wulgi na meta naro ngake akkayekos kusama shogun closing kat kayos kulokikos ko in akos nanaksimo udagot nasiwas kan sap ma kumibangon na mo nanaksen malo bisven Nigrinle planlon ka tilaklan laglan mo to makin mate si para lusi ka si talent ka si gift na sin mate as mit woge fakak as mit woge sham na sin mate as mit woge tafu yang gaslan ka as mit woge gash mit kapag ka si may song ke kingon matalo na kung vinigrinle may may song loman Broi gün na kum çocuk travma sin basta ke alilash ne sekle şarma silos kilos wikum be broi beke min mang simla aşke pebla aşke leda lal pol sin met kela dia o be leda sin lal pol benang na sin met Rome Corinth kain bangan na kwa likshin na ke pebla manasikko ako min etta na kumlie ash yining ying lash yining ying da yining ying fashion yeli megos ke pa nga ash website silash kan ba ona ko us lieten nga www.gasingkol de ba no website singa kun liye ma singa ba kun liye ma singa www.gasingkol.com na slash download download singa uskum na ni ke kain download kung kan download ye masing doctrines pa pang masing fully life ng ilasha ke ash mailudi long luo sa magat fully ash ke website lasha finchak mo go sa ma curious go sa ma ke ito pizza laps ke pa pala Gasin du dinge usut bitten lapsigo min galim gele mea ka champion na gumfin na gumfa bukun gasi som na ke kasi mai du dinge na ikwe bukun na denin modiction na ikwe ko galim ge som na website search kan download ko min magoin da isla us study ka na pero study lam suman kung thank you man go Google the mo man talik na tuwasan insa ulawasan kasi riti mga na phone na mga gat free aspe kasi force insan kashe kasi may lutingan fincha ka pa God may ko siya inflo ko na ki gaslan God Kadash gaya jash finan merke kilang lang lang God ki ora wala mata lash pa ng katkan mata en kadashwam da plugin in seu magatash kaya nga that na pa na siwas le ti mga kum si na la pa la akosten la sharavat pata kat puyash ke min seu ta shokta ngalal fung siwas ta mo orela lan mit mata lash full na ke full mata lash pata use woya na sesha el kaben use mata na sesh ta shokta kum finash ke plugin mata ko plugin mau pe ko o nga ye kumin ako flot na yuring kat. Lim cheese pa kapan na pakan awal la pakan ikol la mau pe ako maskean.
na para tayo ni ko Sanri Gaston ka no nagos kalim gangan de we got singaw to dula ba tayo kat ta kasi pen COVID-19 ka coronavirus singa ba ngayon tayo ning yung fashion siya na kayo kapren bulen na kag weeks si pesing pa lom alu ses mit ko siya kauli na bel sila may kekla nagde-flock like a regular schedule slash min fincha ka pa kusin kan sumbuyali ano ko sli Central Texas may ko siya in Central Texas ilus like akfashe online oyepe takayeni in alu kilo malu selo sa ilus like akfashe na para katatlik tanda ko yung min ka siya nga kasi nga ikus peli nakaluwa kafincha klasha pa masimit may tayo kayo ni som na yan nakaluwa na ifin kum kafo po na kumpeta ko na ki online lasha kat fincha kasi pa kat wait mamay sa sumuyalo tayo sumuyalo mawag ka na ba kumis kaya when gaslan kat pa ko assuas gaslan kat pa usi main siya na siya na info na mo dito lasha metik yung alila matsiliw pa fliya ngay paing kumram gulo ke casting cash mo kumuta usipel na ko insang cash got and praise God ke eluse engon oyepe akaye mano na mano se mga nash oshke ke temple singa Soakas singalikos pa kasi kun Soakas sapta se bisenge na ebe kumbe enerika kulobe ke ashluman kulobe kum al takom da akaye got usibe casting cash o in mo akaye mga tash ke bel singa na ano ke akalim yan digin just ele akfashi muli sa bisenge chunlen kosh sivesigan pa Lalmwetmwet Lun God Mwe Read aşkı saga sapta se. For se na kaya ako, chiko shal ko singal siye, longo na kaya longo luo, tolgo luo na kaya tolgo, na ko siye din, nga nash ipluo. Ila shamtram kun. Siye pa, akataya ko, fakaklan pukse inge, akluoan, pa akataya na kaya kasin Lalmwetmwet. Na, pel na gawa magot shamtram kun, mainge, Talen Jonas, buying kum, kulog ashloman. Belongot ka cham gun buying kat ina na kitin sang credits where it's due. Now, ngaki points matikin just kala ila sham cham gun. Ngaki wisi ngakumin loan na kaya mayin alle ngaki wisi mitli na ngayon fact masing ay flow matikin dangerous ko. Masing ngaki siya kun cham cham kaya katay shishu ko. Pa kumin fact kata siya standard lesson commentaries nga nuse nga siya kaya point introduction points nga kat esta yela na fakawit makin yesu na nga dangerous ko nga vlogin ko mga so muse apps nga ganyan makan show na sing may kawa clash nga right global lab kita mo sir le sugilan ko sukak na ki me betchel bukshine standard lesson commentary singe pa bukshima itawi all elos orek makun langas lakas in devotional okay guys week na kayo kalen na kayo ma langas sit na gas tas ko try na bukshine book na me kwanong si alakasho Introduction of the book singa pa pwede mga ucak na kaya 2002. In fact, kata ke anake tanggal share we kata ye book singa el me machima sama sa author singa pa David Cook. El sista yang ay kata dari lal ki kal nga yaklal research lal ki pa pa. Na lu se kayo wa fas ne na likwe ye inakalim niya na ki points ka na ki si fema tau ya kwe el ikwe ya usye baka na kwewa fas nga na ki nara ki pelji ma naka-introduce na kaya 2002 on Europe ta siya tangaten na ito rin magandang the fan na ki yelme ko sumla
Kinga wen gasin bola. Tamil shirley la kalingila. Baba the maela. Tikin yuku el talotela. Introduce na sirna. Ello ang nakita au pele pe me. Kasha pia ingkay. Lekshinina. Pakana kewa puknina ki. Konon pa pola. Kalmiyan pa. Kung binaksafila siya. Kung pasal la kewa pukke pa pola. May kiyasin na. Nara, mayan ashmait pangon yang umumega tianya na daga nim daw create Genesis in accept Genesis valley in accept and effect Genesis book chemet vakya book shagon mulon boske book ke pa na tasha elo shakna faske Genesis etal met kalitar ke jibed etal go fla me ito na paila me may sam ye wenin met kanin mga Wanget purpose driven sige ritlalo sa tapanchila lalo sa. Nara Na dena discourage. That's what I first minute. Ko a less slow process in it. tingin kumdi mal dali screen sing asuka nga kyokilik phone so fincha mo ingalem kumdi kai si yoki na ke listen na ke Sanri makde shamdram nga actually ma sing kumdi som isla buksing na du isla na tingin just ko ele sommon ko lera ka te sing top mas sim lage buksing kumdi buksing mas mo David Cook, el sista ye anga ul kota pagod mga. Na fin ba nga kumkita le mea background ke mo lutu tsenga ya. Na kumsumne ke masima ang lesson context. Kum mitli nangan show na ke an kasi mo lutu na ke wa ash kasi points la points met ngan pa introducing a book. Na patingin il langas la mo in akatay ye kasi book. On ako siliyan na ipsiyak luwangan pa-fact mo at ipsiyak luwangan fact mo introducing wisdom natigin laying sa luman pa me akataya kagasin Lalmwetmwet na ifin bago ma okay mangye masingan nesikyak mepe aşke puksingaya na gusum na ke lesson commencement ile usut siya kadashigin usen nakluman na ke na kung fast na ke lesson context ile usut background ke may lutusingan kung may shumon da kumito le may shumon yak ngan kumito le may kumito kan fact mga out of context na gusum na ke lesson context ila kataya Actually, mga kita actually bang saying silbi in shoot pe kai si voice kung di mas ma yoks ke mo to kung lot ela ipsing up the book of Proverbs divides itself into three major sections kalme ba ash ipolap to di ke puklan Soakas siye pa sapta sini ke sapta ya luwo wana ke gusliengan sapta singaul tolu sapta tolgol siya pangan ipolap to may knowledge pa knowledge kung fin isitaek nga kung teorek makinay wangin Lalmwetmwet ka wisdom now kung is knowledge nga isung yain ko na yeto ko kung iflok na kung na ito dahil may proverbs now kung itisista pelum yokye sige mod ko kat fin matake Senate lesson commentary singa rawun ina form na ma orek nga dasin yewon ko sit ko sila pa ang asunol baba hilo kome yes friend dal to ka musam may yes ye yo on ko sit ko pasum la on ko sit ko mas som na asunol baba hilo na ilusye puksing nangaliek nga anangan orgegi na kaya nga dek na read na nga kasi kata cash up na pe buksing na lang pange buksing ma gasin ko leng la na kaya namot ko yeit ko sali ko so mla pange na takoyang na bangam de ku kwe na buksing dek lutut kaya ni bawuse onan dik na guess la kalim lang kat pangako knowledge applied knowledge is wisdom kung finder magin may tayak ngayon pinaspenasu
Kasi mod ko, ganda la, really ma, din punte mo ko na wang shupe. Nakatsakin na gemulit nga, idea pa standard lesson commentary, ngayon, usila ko din diye, papuk siya nga. Standard lesson commentary. Ask you, gusto na gasin ko downloads, kung may links yan, kung gano'n to, tawas ka luho na. Sige mo, tawas ka luho. Sige mo, ko kanon information mas lang eh. Nga fact mga mayin, nga kung, kat inyo na kita ni flot nagagaslan ka, kat inyo na kita ni silper, paka naggaslan ka, tusung yain ka. Nagisipin pela sa sukle, kain may si David Cook nga. Ilorela pakana nga namago na kum pakitan stagati kinna. Nabat degin tresko ilor magin misenge. Ilor magin misenge mama ti David Cook pakana ngan katlangas nga gas ko siya nakasham ko na sige mod ko. Kasi mata kipuk nga yay kosle katraw mo payapalo tari. Bayan, anak ko anong naupe, masing ake usipe nan siya ngayon. Pa, kung vin ready kay siya force mal siya ngayon, kung may na, kung read na tayo Proverbs, na kung siya vast na med, katabi ba ngayon Mwe Read nga siya akati points 1, points 2, kay siya sa points, vast na med. Ngayon, nga siya nga bore you, feature ka ba kung sa mula na 2. Wengin mani kita iske. Wengin man dati usi commission silas. Ta mayin kasha kot rakat ki share pa na. Kung film Sifac si na kung suna ready pa pa lam kay fan na pro ang alam mo katleges na su. Na kung vin suk, kung vin bakun katleges sa yok na su. Naro nga ki free you was may nanak sing immediately nga for my taking interest ko. Shuwe honest happy Sunday ba na sum gulaga asloman. Na vlog ma din just ko ilan matawag ke may nanak slash na misingin nga negotiated ngan pa akatay mo pangan points sa meto. Kulen show na ke si face slash na misingin pa ka Lalmwetmwet Lun God. Lalmwetmwet Lun God ashoye. Aske pa pala. Video pa pala. Ube na ko minisan mo. Natin just go. Vlog ko may agad balansu. Lumalapang na siya lagi kung may kasyain kay akadaya ki standard lesson commentaries yung nangan sang besi site edition na nagela book siya available dari nagi fasha 2020 2021 kimakat kalim kaya en ko siya matawe oraling lalos na nagi dawan maklik kami noto yung ina ma English na tuman kay ngena na may lutut siya makatash kaya nga nagi on kikasin ko la tune lenit gosh epi epi liberation na sin may puyas na kewa ma taka ngalkin muralan meliman ye mo siyang ngalal fangi mo kasi siya oro akflet la ki me alu siya Tegin. forget Staklug. Wana. Exodus lan melem ba tuna non gosh. Exodus lan with that melem. Got Liberation Day la sa September. Okay. Na pang Exodus lo siya bang. Exodus lan melem ba tuna non gosh na asunod Chief Warrant Officer Jeremy kaya dash point. Okay. Na nga trying connect pelam tayo kila main ko na nga masya nga fani sila pa dali si wengin ko wengin melem na kismin mit ko para aspect melem mising may photos te lang with melem lakan digin na mesik yak ta shok ta gidan sangkulon sin ka at lagi sibin asin ko kismin ko panang as melem Naka with melem mo, taking alag mo na kung siya pen ko With melem mo na nale in si posisel in sa launching card ke itakaten lan siya in ko in makan iskat para kat wait matlas ka pa in mo kat matan sa gas lan card. Nakakonect pe kaya click risers taking. Dan ya kun sa ko click force nga kay risers. Dan ya kun sa ko mamit melem ngim tayak. Connect na
Once ko fact na yes chef ko angaw lu na kaya angaw limekos Oh, wow. na ilusundain so o yato lu dafo. Nga kasi ka to nempo ngay katagumbin is nempo nga sige kun ka caption na kaya malan ka to ashkali na yes. Naarok yung fact na pala next to with Melin min nga last time I checked, ama mele. Aso nga nila susunod igilyak le or akan wi samram kin. Mga tiawil mit mele mo samram mo. Ta akan sa kiplok ke mit mele mo. Nga tibaw din sa kan kata. Nga shoot ka lagi inawal mit sa kan kata. Ta iplok nga share de seulo kom dan giget dito tigagos to dito. Panganawil fact le kat mit mele mo kata na kata. Shu yok masin ka at kilang lal. Kachun exodus se siya kachun liberation se na liberation se pada kalke September na tingin ko lang yung mga mananaksiyan kan or ang gas lagi ngaki isip lok kan taklon sin sewin ko ke mana yok siguro susi na si Melam de pain molar kan Melam man si posisel isam le kasi ben long lang kat sang nak mauusin sin sewin ko in long lang with Melam ki plan ki lusen niya to dito tingin ko Yung wala tamal Shirley. Fact look killing singa tema inash kaksya kuriplan sin siya using. Mga fact ba inampli akalimila amol am daw da flow kaka flow saiben den babasinge. Masumnan ko yate ngishesin nga sumni year on phone ba one jin ko iya. One singe moment mail na yukwela. Na pel nga so may siyak ngay lang anak mo nas kumpin so la kami da pranek pasak si kumpake la silpe isung yaki for frere and ka kwek ka kumpine pakanak tepukan kum pakalala silpe isung ya la sipela la pangil mo what si yeron phone ni matan pon mit mail na rela niki rail ma ilos fash ke udakshin na ke ilos pa yo kwailan for frere sin ko yan ni dena may katena wimta mga pasha kuya mo kain mo lalo sir ni il ne lala mo ka ben boy liak mising to nage faxi mo kel vinwangan ko yawangan melema pangi fact log ginaw la sa ulan taban ko ya kadel na akula na mga tari fin ba pan ko yal dikin sel mit siya ng esau pangalong galang God nara si mga lieke mawo matakan sin siya usinga ba el tuloko na arula na pos matrupo ay be med kalansap ki siya usinga in kashikat tawagir basta refi padinikel basta William basta manis pos findi da basta ni basta elwel basta nano basta leaf una fonsi kada lucia blessings na siya na malas ka din pang floko na venemulde na siya finvel na dekan mula na siya nakati naki ipan naki chief ma papabam na mo manekin niya mag safan siya liya mo ang orela pipe finente von chak pipe nim guf mom tangan fakulo malap la ako klan kat pachak nam tange kalau toila ingena pela exodus si bangen namda na ko vacuum liberation ni laki makatash ke musingiya esam kunla wigak singal dolu bange katshek na nga na yo nga wilang asla mama kavna sa man lang asya klesin consulate lash finen Portland social distancing piton gosh kadin kan masyang all baus kanin mange katshek na ka fufuki mange katliya TV la fin pa kum Republican na ke right side kum si fena pushan full of pluman kum si fena shaman mo fall na kaya Chandalawan. Kung Democrat na left, si Fepe na sinagin makumefaktin na. Nara kasin Lalmwetmwet Lun na tesis kibelsing imta kamayin, ay pa na mulak ko mo, kadil si kadin si Fena Sudela. Nakacheck na ilyakin, karangan yak nga amar riot nga sikyak. Sikyak tukun kate, so kaksikin kat, aluki for the last 12-13 weeks. Nara, kita mo siya el singan gastam tapnan dia nag-iipsingan
walang di si Sena, Mr. Frank, narakataka na ki malututim singa nga fact la Lalmwetmwet Lun God. Mayen, kadita tayo masikyak ki Lalmwetmwet Lun may taki, ngasot na si example na sa kel David ki, el ki mukla tap siya, el na console yung God. Masikyak ungay. Nga fin siya, kifak mo da flok na lumaluang in my los pray kasi, kadil sang na silos, wisdom mo aw. Kada esom ewoy in ma de shuta folokyak mas singeta kachilpe wangin le makat chipen makat karangan ke which singa lu singa dulu somla malutu singa na ke akademia ka taga ke puk singa Soakas pwepal na ta sa pukon ngolon ko spa pisien puk man ke pwepal lang na pukle me ko smta ke pukak singa lai ko skel so singa lia ke Sam na Soakas Ecclesiastes onla Solomon. Pugak singa lai gos nige longo luo ke pupo longo gos ke pa kasin Lalmwetmwet ay tepleke. Na kada fast na mit ke malutu ta ba. David Driscoll, yung fact na may daw. Point in fact Fandari, magumislaw ye. Magumislaw standard listening commentary. Magumoy piyeng ya. Mao ye, ma standard listening commentary. Nakipuke pa nga. Nakipuke gas kung wake piya nga. Ako mo chap na pala na aske pa hey. Even bangay may sisiyak la ko gumito fa kasi kung fact nga. Na kumihanga. So nike standard listening commentary. Na kumisumta na lady course. Na kumisumta na pangay. Masulangan. Kulangan siya. Muna pang-share nga. May gas kumuik piya nga, pang-share bait class nga nito nag-yok supe, kaso piya. Pag gas kumuik piya nga. Aksi nga lari ko, nga niya lumulumot siya lumaluwa. Siya, soap siya, Soakas Ecclesiastes o Solomon. Aw, makum is laki, listen commentary. Listen context, saan? Akin na may class hindi yok supe ye kaso piyan. First sila kim tawag yan. Sentence ko na imit niya. Book of Proverbs is the third of the 5 books in the Old Testament. Mababang wisdom literature. Under lesson context. Okay. Sentence ko na imit niya. Maganda siya. Siguro na introduction na. Nga kina fact siya ke nga kina met wias hindi le makum somon nga en simle rask standard lesson commentary kalme pa iltal fin oro na kumin lotay la mising kalme pa kumkum da exam gun ditu ulele yeto kun ko sista para knowledge pang kasin Lalmwetmwet simple to ko ke pa lo may tsaka iko yan si ko kaya no re na para kaya kaya ko uskya tingis na clip fast na una fast na okay wala pangen ngay mo me kitin na ngan emaek na ki pange na ki context yengen dali kung konsum na ki pa pala week kumewek to na kumekonek masira nga stak lo kantolang mas ka chamran ki prophet sa na tari dahil ba ko tukun puklime ko skena o metli ki puklime ko skena chamram da ki nge ka chamram tos Friday masam kun na ki machi mangse ki met na nan ko dahil ba puksinga luan lang di kiya tapaan puklime ko sma Soakas ilwi ki se usinga na first simit kan fakla Soakas al Solomon win na al David at ako siya lan Israel kaya na puksinga convince na ki introduction Puksingan and tawakla King Solomon karangan katita like tokol Saul David na Solomon batash king elos karangan kepel si masak na pambang United Kingdom and Israel and Judah so na actually na yev ko itnga ul yev ko tol ngul meti is still on lem papalan Belgium mamadut chinga sham ke na panangakalam yemeta yok patata ka na ke 0-0 na fashi dam da siye vale ne ba 2020 mga tashkem singing after the death of Christ
Natimut ka na, fukui ngayon metliki, isustelang na mapamalitu chinga ta kake. No wonder nga siya nga zoom nagkikinawan siya kita stata. Leksyon na po siya kikastong arrest ka nage law and order siya kaya. Na Soakas singe fakla, Soakas singe ilakala milche fwa singe ange. Pahingi Soakas al Solomon, siwen Lalmwetmwet, ilaksin siya uye papatamal, siwen lalfunel, metuwat na siya hindi na kiel. Na, mga siya matakagi fwa simit nga pa, fakla Soakas al Solomon, wen natal David, doko siya lan Israel. Na, fingatanga, asya kipapalan masingan, na standard lesson commentary fakla, asya Soakas single fwa si Sifac yan, asya siya yan. Na, fwa siya klo mga usingan pa, Soakas tungon mi kos fosse usia kalemila asmet ko jinel pa asakaya na ikaring tukun na to rasolman ilwang lang as belgi mo balan belgi karing na elwita fulain kain nena kato Soakas la Solomon ngamen Soakas la Solomon nga nakitigni siya na lakataya ki kuno kon sige freti ala asta usin todo sunan Soakas as kisi to ko siya akos fostolun giton mundu akataya mga kaya na kay Ecclesiastes siya fasi na first nga kay white kyang insang akataya la kapailan natal David pa Solomon na aspe po siya kay lemye kat so nake meto siya ba siya la wow first me ko san fakla natal David siya patsi pa tan kiel Uriah pa Solomon mange kat makapatol asim na nan ki payapol. Na first simit kan il-introduce mo kayo nala siya author siya nga na pag na kung siya tosta akalim yipela me kalim Lalmwetmwet Lun arula na post na asa kaya ilwi karnin na takipa na introduction siya nga asmet lufa kik akur LMU ka ngatin lang kaya fakfuka may katinana sige pronunciation latra pasa mo slape Soakas atol ngun siya nga narak buksinga kalemila just mostla kanin Soakas nga tan kaya mat pasel Solomon na pangan Lalmwetmwet sima tingni siya na shumon ma English kat kadil sang na sila oro arule na pas Soakas sa mostla tausin siya kata nakiplanunan apa fwas singa nakataya ke fwasyak lumandak mo Soakas maya kain gasiko minkain akilin Lalmwetmwet kasin gaso wo o ben kalim ke gas na lol kalmiya na fosyak lu tolu akos fossil fact na kela si authoran na si ben book singe pa matawag ke fosyak lu akalim yela Soakas man gasiko inakilin Lalmwetmwet conventionally genuine $100 bills o may kufla itala counterfeit siya na siya nakalman pa Fin ka dito, do no wisdom and instruction. Bangan masih dahil fact yan, nagkasing di sa naki, matawakin fact singe. First singe, akatay yan, siya petya sila. Soakas siya, first tolu, akos, lumikos, onkos, elu siya katin lipit siya siya, masokas sa kain nene. Dahil nene kasing Lalmwetmwet nga, inakatay yan, mana lol, mamatawag kiya, tako kasi proof, nalangasyat yan, kas, mataka na fast na ling na vinpa la Aramic ka Greek taka ni pa English way ka Latin English na taka na sisni ko try nangarik makiling masing ay takiling pa vinpa na kaya bat ko try alas ka me kusin ka sla jagat kufla lang asta bang introduction kada lang aswa kya introduce ka me kata akatay kanin mangan pataka or kata element nga kopen en tawalike linglas. Na nagay fasting fakla kadin kain etola Soakas nga mataka kadin liye pel ma file kadin rek makin gas Lalmwetmwet nga insang kyasha mama asya madash mo ananas ilya ke makat kain orela inash me akataya wo lash ke kadin kain orela discernment lakish lash ke nakikata raw nga kadin etala naki si kas mo rek makinyak ifas nga pa in actual sila na in actual sila singa pa kas in Lalmwetmwet kan kasha kaya kalme yan te kalme itel de min nage actual sila nage iplan punishment
inusi mayak ngal ka mainsang kalye mo masingan manak sila in makadetala arsenchi ni nanan ke ma me kainan we mislew ka anake makat eta ke kastan katala misle bay nan ta ke na ipsak lu ke ma kadin ka ngetang die inalenay ta kalmean ke lalian kalmen masingan pa kilututo ke got som lututo ke nursing kada som ke classroom nakada lutoy lamang ni tar na debangan mo mahumutoy lang classroom ng theory na makade ng session kuminarapa kuminsum na ke hospital na kung orek magin mamlutoy la insang kasha with masnen na pa practicality sina ke fin ba malutoy la ke pa lang in sikyak ke pakat na fak ke fakulan gan ke kelatia de me kosma gat finakataya kita na ina academy lang si compassion man mom Fasyaktol yung fakla ko inuti kong ke mol inatak ta mol lomin pa siwas na el tawi pa na sabun faksa flasila ka mendak maki fasingi kada ka hindi makaslan kada ka moklek insikya ko ke kaslan kada fin pa na ke riot masikyak nge Gas fugakat kan sang ki kaslan ka makain usimisa na yung metlasyo. Mayen katitala kepe puk may takyang samsam nasil Moses ke iplan justice kana ke righteousness. Justice singe pa na ke mama katakataye mo mama fali norek mama paiswas ken ganiklan ka. Fin pangakan si Deuteronomy to yung ultolo fasingalya. Fakla elos suli may tsena final selos era may kisya pa ewe elos is kaspelos miyame eligi pakwena inakatayela elos ne may tsya ta kisipin orala losa elos matake o yewo panangara kaspelos ta final lame e o yepeta kain ko famin kaspelos na pa sam school al david ne fakla oh god silangaya tabukya kinga proy Kingam tayo nung ay kashiya. Pako matak along prayla. Kishipin kasin lalmwetmwet. Akas makanyal bete viteng kain ito ala. Elinin na lensum na yung God. Inkan siya kikasha yurol. Mayin nakingasam from kin justice. Ka insinsin kin judgment in deputati. Kika cham from kin judgment. At judgment kanji ma or ikikorda ma. Inorela in dash. Forse clash kaisi mo judgment jinge mataka in kashakat naki good reasoning kadin ka hindi mataka na yimatasha na makatinin na nakadinorek magagastan ka insang kashakat kaya mayin ashma luto lumataka ke fasyak to lumikadinan mo ke sipa nga siyang ramkin naki nanan kasi was singay nakpaila na rin mo sipa naki pataka naki judgment jinge din kanji manusi mama isang kai ka dia takadin urek magun good reasoning na ke mama taka na siya urek magun gaslan ka din sang kashikat ke na masitukuhan pa query kanya pa kadin kain shike magadak fasya in fall na sin mait na kayo uyashma we kadin mata and magatashuya in kashilos na fosak akos ke shipelan Soakas pa kain sang etek na sin mait shiketala ultimate force in pain na. Masing ito ka na yok, pasikyak na sil, kityan na sa stolo fasir. Nangaysta fasir ki standard lesson commentary. Kipel si ma servants ko nga, mukura mugiging katashi klala, ki ilorela, katashi kinsham shambal na sin ifing kain, mea, in kain, kiya po laliki makatil fact na siloso. Napa masingain orela la may fin sikyak fin pange etaka shik yok na nasintalik na ta sa masak na mangosin na nap kater of kan de kia pa yak lelos na moyen mange anain asara shik le ta la asara kata pela no nakla sa mo mit na kay wa na if asnan ganikin katachik sila tammo O yasipan naman pa orela na nakintafong na sila Ephraim Elta nan ka na mo in fact mo Abram Sarah elmem dan LOC istalik
na kan first singa mataka in fact la katin la fa kain sang attack na sin mai chashi Soakas mataka katin sang na sin mai tain tu fe mai ma shit later la el aiben na ki fact ki rom fact mo ke katak in talip sha kaslan ka ta kat ak yoki me la lal fungi lasha na pa fo sia ka ko shkan ban kal me si mataka ki na ba ni ipsimet nga siya man mo kinala siya sa mga Soakas ngayon may Soakas at kan kashikat ke na pelsing nga vlogan ma matwiyak nga tamlo Shirley tigni na lamin si Frank Los ashkelom si Fanna dengan fakla bangan ipsimeta na katfasom na ki ipsiak lumata ka ke fosit coach falen na ki fostoy mo toluman tamlo Shirley belangan siya usin rela kasha logos ki ipsimetan Tingin Diyos ko, kumpula, medyo nga, yung balance lemon friend, tingin siya na finash malo sa fact, ngos, stupesi mo, kumakalam yan na, idekang lemon sil Solomon nga, il siya ak, tintinasil makayana. Kasi nga prudence, il siya ak, malin sang kasha mate, lan, tadali na din kat, pati na din Israel. Nakadil akilin, ifadin siyak singan nito nang si Vena or katil sang matolo na siya exact na the fact siyak matsil lang nagiko nagka-cash up nagka-Lalmwetmwet o yung wolfing shaw matolo yung katil sang siya siyak sin ka Scotland sang sila ilan maging cash ang may ito. Yung term kun ito ngayon, mako na kumpulan liksya loy na mengam siya ko singkat. Siap ma siya klasya katina katsiya gin mana si Shifena. Katsiya mana yung ak woyi kat makayfan na. Katina siya singkat na maging kat yung ak usi callan God, inakin siya woyi may ito. Now, may lulot siyang isimla na si Kum. Yok siya pero pa. Kating kalam kaya, God, ilita man na kayo. Ilitam tawag, ilita safla. Now, ilu siya kaslal, in may akalim yun na siya, in may akatayan na siya, nagkamawala. Para Lalmwetmwet. Lalmwetmwet, katfin knowledge siya ngayon, katfin mo yung gaslan God. Kat mole kun. Na iusi Lalmwetmwet na siya. Kato mo yung etak sin God, iusi Lalmwetmwet na siya. May ito. Now, when, kaya ito kaya ito, bayad sukle, idolok kaya ito. Nasok ito, mga ito, pa, wait na kayo, sukin, asita ekero. Wait na kayo, suk. Na maitse, mamaylo sisan, kadabel, as orolu. Mama maitse isita, ngayon insang, usya kaspal, magayfan na. Pain katasin sin maita, isa malan maita. Siya maita, ita accurate God, insang kasha maita, kadli flow ng yok. Pero yok siya nga kumin, lututi gastan God, inita. Le ita ko, taga yurin God. Wala kaya, Soakas iya, ngamo, singaw iya ko, iya singaw, aspege, said lesson commentary. Nang aduin siya, siya lewin volume di mana na pare. okay bago na Kan. Okay. Tamla sila take interest call pine com hello malap to Mr. siya. Frank Ngalong si ngan fakla na mafototo masishike akataya ke shuk Lalmwetmwet mabowo si o yawo si in shuk Lalmwetmwet na true definition gangan pakat ngedang liyan na ke oil al take interest call oil al tamlal serle inka election is so kag ekasyak maingan ne ko inakula na ke top na ke sinsiyak mai ta ko na paila cut mai ta limited calum master or panan nga kom enena na ka ten ka in suk ke blessings on God
makatla ako lang na chiski kalam singa. Na inaya pe da ke akonye pe na matamlel serle tamlel triskala kalimina siktal daringan modif ke shukkene tayak singan King Solomon ilvak ma esin si klalmet met kalam ngan gain kol meta insang kol metlom manil pa show tokoshangan il sukke dalmet metlan lem gatlen kain sang na sin ilan kain sang kol metlan gat metlal un metsila kolnan paingi marshuruk lela yalak telak kain suk enan ka ke metnie ke oya makatile sin kashalos kashakat ke rewa global lab ke belsinge stepless viewers na go marsh ke belsinge global lab Tegitas nga flanan na sumpe pela ke belsinge Okay. global lab Met yung sumangan faklo malap no sum Damnel Frank ke kom ala kalemi be kasholum na sin damnel si uyashkan ke saukal lagi el kain accommodate bitolik lo natal matagongan e ka check na or ka check na ka nakfashi po kam mas misingia klomalap na siwas kewa well global lab Evin kat kan fash na met ala tumi mo elos nga ka ben de ka akelosin we ben mo kat kain usut ma phone siki akdaya lash misingia limitation la ka total la ka inte pa rela ka reflection na nakatashi ki masima fact mo divine origin jengan fin pa na ke dignisya na la ka ya target no kon sige fret ya la ay pa nakita mo siya la ka ya ngina la lalmwetmwet singe ka dito tari la mataka ke divine origin you're in God me fact mo siyang sinlem God pa matawayan ito mo yung lalfo na buli sa lalmwetmwet siya nga suke tayo alam na kanong na po siya nga yung singang daligi asterisk sige nakasipe si paran kung pinso nagkipayapan hindi man nitin ki kung ready ke art copy ke yan ilakita yung kalmen siya nga yung singa na so manil fact ki nage ace lalmwetmwet pa in siya nga yung sinlem ko at kung finita simlepe na pakis Soakas siya basta may koson fact la Soakas yung ikapain akyok ke ligita eklan lalmwetmwet sang genek pa na sinmedita na hon ko fact mo tayo sin ko nito kalmelukme lang Soakas kalmen papalyak lan lalmwetmwet li faksingan kalmelukme malukme ng Soakas again ikesla oyer bal papalyak pema samsam kunya ko lalmwetmwet ikesla pa na siya na Soakas siya fasting olel analen me mirror pena fasit ko siya masang sinlem kat ngelange sang sinlem kat pa matawakin lalmwetmwet teyan el siya matal paitay na kadito lakas singe ay siya rik magunpe urik magunyak tayo ordain niya kikota ki ordain niya kikot na ki eklensa po nga tekan man kan la ki hasta may na with my Benjamin na el mo seraph yung sokot sok mo kas nga anuel dal lo sokot sok mo matal la maka cham genge di maka cham in agency kin mo kayo na kas maka din ang project o kun samak kun inget tablak mayen fakta sa amin genge ale yok kalme katkan cham kun siyang nakela what cham in me tonin fong padel mo anayin me tago ke terror ko cham ke iton sanaka esa med ma alikdan wiyash ke bin fali yematash edela kaskin de lo singana la no rela oye falis in fali in don ko baba kamit semash mga misingi kat kan kapsala fafala in penakat lila tena sikya Fasti matagat ko nga fakla Soakas ngal mi was pastor ngul tulun fa siya nga sinlem kat pa in kene naki ipa kumini na imposition na fa akflati fakla casting isang ilnemek mapos so nak nagisang tonin pong kinamakilya pada bangon mo sheer terror example si pa rekle si pa nga faktar kali premed siyang wala rin fakla Sarah Sarai in the Bankia
may bangon moment na kayo, aske kano iya sima la siya tani kaning rek maganin sang felang. Na so bila kata ya kalan ki sangang singilang. Kadil fak masin mo ito, kus fin kilang mat mo it, kus yun man sa nakan. Kus fin lang siya tayo, kus yun man full lalikin mo. Asam lang ngal mikos pas mikos fakla. Aro na sanging erar elatonin fung na pay. Pangit inakatayo na siya din kalam kun la pangit siyang si mga sumon ifasit ko siya nga. Fasal ko siya nga el sham kun yok ilangan. Alit matir long gasing na tilan tabat mo. Anina kiyo. May luti lalo sa may nawa molo panasi may yan. Kaditala ke si mga sapay takan na si Moses. Fin pa Genesis longun lagu pas na lupa kadin akos din na papa. Nafakla talit na tika eke fos singe el talit na tik mo kayo na standard lang sin commentary. Nafakla el ka in talit lutut siya ka el ka ben disciples ke nake connotation si mo rekomendin ko sa nafakla ni ne papa kaya na ka hindi talit. Minsan nake Soakas on was pas longun el fakla Lutia el be restricted na sin papa sin Bible of fact mo spare the rod and spoil the child. Lutia singe ki akademia nito na team effort si pame. Akademia pike epit na kan dito na el fact la pame. Apangan kalmian mo asimo akademia na ki fasal ko ran fact kasi ni sa human instructions and may nina papa ko ana si with mo sisisaki Lun God ko Soakas Lun God in kain we kasha in kain me iloko na balik na ta siya naki mapaisip. Tapos ito kan tapos sinyaw singan kalmean pa me pangon niya Lalmwetmwet ini na Lalmwetmwet din nas mani po ban fakmo balik na tit mat kuluk fin kaya fekum nikum masine el sham biak na yok e peer pressure. La peer pressure el na asya mitme na. Peer pressure sila mga akademi na. El sikya peer pressure sila kakabe fakki channel sa story. Foso ko fak mo. Matayin siya liye siya sa buwa. Arula na kaya po. Samrong pingi karda na biden pa. Fak ko kaya laman arula na wuke mo. Ay si feel pe nan kala kaya wuyen nalman. Imay ngelis kata fak ko kaya kang la. Sang kata na sinmuko kamay ay kang Sifac le dynamite na sonde Sifac mo na imbruk sila bakya nga ingkong tu kigastan kan o may asma kong tufe masing sham sing mo akademi la na yak na pailan pero pa kusay na ka mo Lalmwetmwet pa el pa aoya singe makadindila kawo makat mo inner circle lasha influence lalo sa at na naruna na me karangan buwan na daw si Samsung nabibigyan kita Samsi Sifac mo in siwo mo siya yan of the fashion scene pa po ko upuin ganit lang mo sa to kamatayin mas mo siya akshashakya ka nara kadin luwang lagi siya kat mata is feeding large in may kat kain me usi mana siya kadin in ucak pagin ng mga pas Ora Soakas siulong pas poslong ulia magkabig standard present commentary lang mat salal ilus kia pala magkawak pamos awalos na ki yung may na posnya akkalemi na siya kadin pala kat na napay me gas o Lalmwetmwet Lun God pakatin ko yung issue in iwan na nagkakaroon siya. Ang amala kalabit fast na ito ki poslong ulia poslong luo pa keep singe fakla nake powerful outreach nake oye makat kain outreach pa pagatash kene nang kasin outreach pa mamosa ma program na kayo mamorela kumin kain me lash ka din gastan God na siya ilgasha mas nake kayen exponentially nake kayen outreach program na first of all mo puro mo Lalmwetmwet ilpang ikene ko ay and iwen ka kalmiyan pa
it's a single rectle in a yela. He got all cocky, got nene Gaslan God. Mine so known the Lignadasha. Il take like a sie a pasha na imme matayun with si a gatin lipsilake. Mayan masing mamay tayo. Napanangaro, lo siyang kinmo, nakiwinan ka kao. Nagisi mamasikyak mga kadito. Finfelang Austrian mo reklamo. Tatamu ito, ilos finpangon mo, Ash Mayoralos. Ilos kan tulan ang dawat na samsa. Masing sikyak nga we matlopin ke Paludu University of Washington pursue social work division up. Makat duty yung professor about to get tuition. Kung finfala nag-Red Square City National ito na ilal tuwoyak, ilal tuwoyak. Pa fincha ka pa fin ash met tuwoyak Red Square ka na siya and maprotest ilan kasa mapandan pa ilos outreach kinisang tafang na siya na nag-flip side ki mas nga na baka din tala adin sin pala melos siya mga mayen fin mata ka kaslal pun fin pa nag-Soakas siya singal tulo lamay aklal mo na nag-isima pa kakoy niya lal po nilo na sima pa matayin wawon siya nikun as a break elmata ki matunay in lomsil kamta fin siya may mata falat in CPR pang na silo siya fash alakay lang nag-work palaw si Fema el fact kutya po siya wani nitay and asin mo itlal po el fact kuf usapas lang arulena imo na first thing akalamila asam-sam ka nagkakaya na agpichila Lalmwetmwet Lun God Red Square ko and mapos mo adin siya bala aspe el siya kulukla na American furok lamang nagke o yesi science Paslong ulo vakla metlal fun bu selang sin lal fun patak isin siyak singay ng kala ube matayin mo siya kumanding ya po siya parkinin aksak kita kaning anay ne el wikishepe na masibit ya po siya tiya na luto din na tama na kalmin po singay pa kay David Kugel akbayalame she feel or else she self-inventory rearrange priority mo. Di Lalmwetmwet Lun God pangon kung na consulte di may fashion kaya most sinful mong bigas Lun God Lalmwetmwet mayen me gas Lun God pa kasya ko mo. Tajak aspe mo itmatena lang si me inkain orek oye mga nakakatayela sa tagagi papasya nung akatayaki. Ayip si siya flange nagimulipit siya pavakla evakmo si promising offer si oye mo etako ingash na pavakla met salay ko no misya kisipin los pleasure lang the Mr. Frank ilakatay mo si alakalam kitustia kita telekas el kapsha si lolo mo ofo pa karlan na kito dashi dito na kito an a wangen outfits Asikya kan ba and tingnan ng swarms ito kaya na ni-name siya si short of one Kigot casting daw sa lali kang singi alos kasha yape stain na kalmiya la casting pa katito mapay musuos akat desinala kat nara ilan na yung winning nation na oye sinan fakki stanod na si kampermo kat reject ya pang si mga kapayaki first roommate na makapagkitan in cash. Pangan masi matapa. Nara makatash kya ashme matakain ka na uskatle makat tuvel katena itala ekwala o yesima katamut torkaskas kasi mo siya tunani amo shufad kuray kaya galik na nel bugo siya emo self when wangen me pailang kasi mo studia malos ashkian takmo it's a false sense of security ako siya fasing fact lang. Tapos patay na may siyaw kamo tayo mister. Kalmayan pa. Kikat ito isingin na. Kas matalan ka patato. Soakas magatitingi. Kapili ka ng pabolo magatash kayo. Mahit na ka na siya pa.
Lang shriet kami masikya, ashma sikat tuve. Mesikat tuve na en, kat tuvin masiwas was tayo naman, Lord Jesus Christ. When wala masiwas na kum. Kat fung yang na nagi was tayo na wal, akalimila katalal vungilay, wuntlon tingkat, taga misya mulak kisbesh, ko kiko kadel sa masina. Pangay usina siya kanina la, kade mo, masya katayla, katayla may silong ya, matayin misya, mo lalefa wo, elefa tiyeni na sangi kikatayna. Ako na siya stiki pelsi na din tala, pangay offer, promising offers na sikya ko yang kadita kita likaban sikap. Likaban sikap ke ilustasyon pa din Israel kadil kesten nexima taliksina los ma ilusta fulela kakan la el chief in command ka kavana vinen Egypt ka Joseph. Pangan kata mata ka blessings mo yelan kat eta ka nagipen ma enenaya. Naro mapulok siya kumin pulisya nagikastal magputan kata kamamaga diske mayen me oye magat fung yang naging garik kanta katikan tapon. Oke elos fung yang naging maingi panag power element si muski oye may los me ola oye ma me tin menjiwo mas. Malutin siya taga na siya kaninan kala so maling siya kikastan ka. English kikastan ka. English yung kasha lalmwetmwet. English yung lalmwetmwet. And then nasyonala kasha. Lalmwetmwet lala efa me esang nasi naki me inorela mamay esang takash. Since ka pa kaya matalalmwetmwet sige force. Ayan sige pa ma eflo lalmwetmwet kay taga kay kasha yung kaya. It was the pokala. If what is your nice advice lalo. May sira malutod singa taga kaya kamit malalmwetmwet si sa fraya kadetola el kapasyang masin mami konfel siya apang usia la tamal siya le mami ingain me saben siya liya wiki ipsi aklunge na ke ulit makinyan lalmwetmwet si super fakla shek na kufun mo tan lalmwetmwet apang shek may intotop amo siya le pangalat dalo na siwas ingain CCX Jesus kan gading kain ibiniske lamala. Dengan Driscoll kung kumalap, kulo ke akataya si mata ko yung kung siyang kinipsa akluungan na ke siyang ganyan lalmwetmwet siya. Kung liela kung lup siya lutis lang ngayon use standard lesson commentary nato so ako min siya flok lang lagi din skill learn na ke mama il sumon biya on the Goslingan, Kadash keeps actually, but certainly comments more introducing wisdom. It's something that really give us made a fact there. Lalmwetmwet mataka you in God. Lalmwetmwet tako mataka kisang sin God. Na lalmwetmwet singan aspect condition oye go naman fasken na may oye on fasken and David Kugel nagadigin just ko ilakde pianga ilakde na siya aspe ipsilon God ke lalmwetmwet singan aspe may akkalami na sin may ito kusliyan na aspe ma ilya ta ko ke ilya sta ko nga pa mea masih kumingalan gila Seakustin pa pain tapok la kisin siyak silala ifoko so man mitlan mitsi o il plato na gemau bebe mayen gil fast ke ako klon ka at managawa fast fall mayen fo kadil ako la tari man kadil da taila may sikyak tako no lang fast ke ipsingan nimit kum ukwe masingan nimit kum ra masingan na il siakos na power il makako bidali ke solo man mawu bugefan ma Allah aşkım makul geldiler. Paybola şuman da katıyla şamşam gel. Da maçı akım gelim ki maçı yok şu bir geçmin bela. Seakustin lal Solomon. Power up patachna ke mul pe da uppe. Na ba kaçamşam gel mang mayin fin şak sene pa kummet lütise. Kummet faka ke gaslan god. Fin şak sene pa
kumin ispellom bekun. Fins malum ba Sanri na kumgan takalong akade ngalaw. Walang makdu kita shock ta. Kat siya nga kadem ta na akade na kumdaga ng dalong. Fin siya ka pa kumin takalong isla tools nga na kumsum ta fay kumle. Mayin ifo lemsis kasi ilakron na fulok. Mait makatler magin kum inor magin Lalmwetmwet Lun nga katler magin kumilan mo kuming masum pain mape ilustra matakin long sa Sifena. God yun nga, digin Trisco, limni si Frank, digin Sena, ko Nemina, Rina, na phone na may mamta simus kasi makiyasin ko yun. Katsafalla, kadali na na kayo wa. Inte kayo ni kalay, or akfashi kalay tap saying na fin siya ka pa, kadan, or maging medium, siya nga nagiging just like kalim yun, yung sang, ikuipiya mo ito. Ashtari tools. God, nga, nga online, kung di ko yelage freeway, ako mili 50 miles to Los Angeles. Kata na signpost siya mga iban na. Kat shushki na yan mamay divert na kuya. Ko, di ba ashki sign singan. Ko, payan si makusum di soon and makusum na kuya. Pamaya, magastan ka. Palonggalang ka. Namakon niya siya, kat kwelin ko yoros, kat tafo mo kayo, kat payakori mo kayo gaslan ka. At yung jokes nga pa, ngaku, inakuste. Katin akus, mas lawak kalim. Nakitin po lang yung siya, una yok. Tingin, tabok lang siya sa loob, Waklak na mala, alagala. Unsa ko pa, talikuyes na tos East Coast Orel, Klik nga inil pa Primrose, nga ke siya kinon ko, gas ko Ireland na along sina pa be percent klik si mawon nga or nga QE na kren mo treni so long ke finchak il din alla is det sang na yip si marsh nga nakachike lip sila tingin fa wo Alam mo, kal kailangan chikis ba mo nagmasing araw kailangan isla siyamta men ash uman el triggery kadama si vingat tera pa nama masing aura siaks kinasung awan parang nga nandik siya loyang na kaya na checkbox nga ng taan niya al pangon sukuman ako na lang Ipauso. Thank you, guys. Quiet, Soswa kung sa kiwali ang pangat walang weight tangkil weightan Primrose
Beautiful. God Bas la. Basta la, anad sosweda nga, dahil practice na, dahil practice na, Beautiful, sige, beautiful voice. I like gato. wala, Congrats ko nga. alle kasage unsugungan pangakitan mo yan na super instrument masangado la pasha singen kay wana mga nufon na ona likshe na shuke mo donin siyas kitan mo coin loyal na kigasingen na primrose we gumyang soswa kat nila van flux yun yung vast na wayan kulo na wait till fest weng thank you man kulo na wala na siya was kawa kaya was lela kita ko we puro nga la ke on makuwas siya nga kulo wala ana ke Alex West Sifac nga fall na ke pelo kat ano ka ko messenger loko oh okay Primrose Pratley typicus pa ngaliging alive itu as matsek sa fiksyon nga na bangan ni Neil Primrose Pratley typicus walang Soswa William Kusaki William o pe wait till fest wait manadal baba window din mo nga na gifted na katagalin talan mars as your usan katke samsam kin kusin nakkay kus katler magin kus fin akus faklan kan urban na tingil sam ko to sa Solomon kin lan med det mars na pai gelu ko gel fat to sa Solomon faske mana ko wafale wo mana ko wala na woni ka na pelsi mal show la likiye na mo mesike kay polakin mapena boy pena upe na tiba na ekle na su bitbe ekle na sik apolakin main se o kishipin long lang God ikes la kita mo matake na pelsi na show la likiye na mga polakin maupe tiba mo dito siya nga sik ko biten kalan ke Lalmwetmwet singer, nagipuksinge Soakas ole. Siya mosla, to sa Solomon. Ila singer, matoka Lun God. Plan lang gat naging siya yel gespinil, ifalmot, il posilin siya, inte manasin san kasha mo ida gat naging siya lake. Na, Devon Bell dokke mo lala, il te akos mamalan God. Il som bayak na simuton talsaya. Mo matake mo sawa. Matake mas na mo wipen na. Mo lan week pakalan kaya. Naka-fact na kaya kat akos tin lak ko mo. Iti pa na eksinasya. Kat finti akos. Ama may siyo kat pulakan ngayon. Ekle. Kila may siyo may selling na. Naro nga sang gula masimit na kaya molok. Degin tres ko gulok yung kum akfash or lakte na kalim si masil Mr. Frank tagi sa na ke Leila ngan madan girl si sa akfash live sing at as Phoenix Arizona ngas Des Moines Washington at ka na ke maslal tam dahil si wish sa bang that tignis sharing ta na pa Aksafiyag ka mga nakadagdag vlog dito. Nakinafa mga nin lem. Nga fliyan sige Phoenix, nga tash Phoenix, nga Des Moines, Washington yun. Napang mga ashting yun ako. Nga bitli nga rin balance tigin treskel o. Nga sa ilan po kali Nga ki 16 mit lo mga ila ash may fact euros mitli kat kali program o. Loin fan kumbo Digi sen ağaç mı faklum? Okay. Okay. Ano ko sliye inen ngamok kay met ngay ital wait till fest so swako sa William na click slim dan si maawon ngan pa pa technician al sa kinili kan.
Naglumalap na siwas pangay kapin program la siya. Agi ispel sigin tak lumalap na siwas. Nagfinta ka mag-usin sewo ka mag-us ashkean. Isam. Akos din pa yok siya pero. Nakumayis lang with one God. Te is mo kayo na. Good molken. Pangan bel sa mga knowledge becomes wisdom only when you apply it. Eh? Wisdom ba applied knowledge. Nakulalap kay ashluwasan na kayo. Tigin Diyos ko, ngayon shoot na sugun kalye bege proy. Tigin. Right, namalap daw sirle bilo nasum we kumyang tamle Frank ayepet tigisena. Mana ulkatle abenay losingin kaksikin kat kewos kemulas kewa ke kat tawag tagi shafla kate kain fashion kipel singa naklas we pray. At kaksikin kum kat tapatamas katla leprem katla laisi kapta chikap. Kulo malap kilopan lang silom mesish katakilin la neupepela ta sakta kaslom ta kan si feedback as pakindikat kadin tu fin gaslom inkan kol kat karnen kat kat fin ne fashion li kat lan famila ko mera wikat karnen kat ki end ge wat sum we kat siap tangan matalomin well los pena kewa o wikat kim da we ta shafla kama we pay base kimalutat sinye kat papatamars kat kulo ge vision si rum sang si damu shirlenge kat kulo la kat wipe akshok shoke ka tap no ke wala na line kan fakali cast mo yen ngin pahingi ma assuros ke kisin kaksa ke kisin kulo factually clash lela to kum tingat lalki kat lang pakoten bagin wikat ken wala dun Jesus Christ kat point fak kulo man la pusin amen ay lamalap Tigin, medligi unso ko nga sangkalye. Aki na okay siya post sila season lifa nga. Unso ko, mga siya kasi siya sa mosla unso ko. By fact le, mga compose sil Mas Sapuro as Steve Keelan back in 2009. Yes, siya siya somla. Pa nga suka siya sa mosla unso ko by lakkel eh. Naglumalap. kulo history jen Kulog kadin makalim witat yan. yan Lemon Frangel mo bless everyone. Ang nakitingin ni Proy that area na knowledge becomes wisdom when you apply it. Ay kulog tingin ni Sena. Nakamo pa ngay sukya ngay sangunin kalyas kulash ngay na may sikuwas le. Ram kulope. Kulope ke ashluman pel na gawin na kayo kat.